Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halqillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve men tabi'ahum bi ihsani ila yevmiddin. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam ederiz. Bugün ise 26. hadisini okuyuz. Hadis bulay yangırı. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين الصدقة وتغين الرجل في دباته الصدقة فتحمله عليه أو ترفع له متاعه الصدقة والكلمة الطيبة الصدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة الصدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه Bukhari ve Muslim. Bu hadis Peygamberimizden Abu Hurayra radıyallahu anh'a jitkire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dep etken. Kişi özünün her buğunu bilen Allah Teala karşında izgilik kıla ala. Eğer iken ol yana künün tuğanın körse, yani ol künün Allah Teala yolunda izgilik kılmay ütkermesin. Mesela iki bahsleşuşu kişinin tatulaştırу, yaki kişiге yükün küterirge buluşu, yaki atqa oturga, yaki annan tüşürge buluşu, hem yakşı söz eytu, hem de namazga, meşitke yürü, yoldan kumaşaulauşı eybirini alıp taşlau. Bular barısı da sadaka izki gamel dedi. Bu hadis Bukhari hem Müslim'nin jiyintığında getirildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu hadisi bizge kisetu yası. Gaflette bulmağız. Yani Allah Teala bu tenni, bu əğzalarını, bu bizning motor gövdəbizni Allah Teala keyif safa qırıb, yani nindi de bulsa başka mesele için birmedi. Belkim Allah Subhanahu ve Teala bizge bu gövdəni, bu əğzalarımızı, görür gözlerimizni, işitir kulaklarımızı, kollarımızı, ayaklarımızı Allah Teala bizge birdi gıbedet kılmak için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı kullu sulami, yani her bir ağza bilen sin izgilik kılırga aşık. Çünkü sen yana tuğan künni kürdün, isen sağ elhamdülillah, yani turdun, demek senin bu gün için, bu ağzan için Allah Teala karşında vazifanı üterge tiyirsin. Allah Teala ayta وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dürüstlükte min kişilerini hem jinlerini mina bir üzüme gıbedet kılır için yarattım dedik. Demek bizning bar türlü cihazlarımız, pışak, pışkı deyip etikme, şukiş, onların her birisinin kullanı maksatı var. Kişinin, yani kişi bu əğzaların, bu gövdələrin Allah Teala körsetdi ne için kullanırga gerek ekenligi. Ol da bulsa gıbedet kılı için. Birimiz bilgili ki kişinin teninde 365 buğum var. Hem baratik namaz okuğanda gına şu 365 buğun bütünüsü hareketke kile. Şul sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Tennin
Һәр бер әйбернең садақасы булган кебек, тәннең дә бар садақасы. Ул да булса, шушы сәламәт ағзаларыгыз өчен Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылыгыз. Ул да булса, шушы сәламәтлек өчен шөкер кылу өчен 4 рәкъәгать духа намазы укуда җитә. Духа намазы ул безнең кояш чыкканнан соң инде илә намазына кадәр, иртәнге намаз белән илә намазы арасында кояш чыкканнан соң укыла торган намаз. Шуның өчен аны укыдың икән, шушы әгъзаларыңның сәламәтлеге өчен шөкер кылуда шул җитә, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Инде Аллаһ субханаһу ва тәгалә Адәмне бер тамчы судан яратты. Һәм дә инде Аллаһ Тәгалә аны иң гүзәл, күркәм сурәттә халык кылды. Ва халакнал инсана фи ахсани тaqwim. Дөрестлектә без кешене иң күркәм хәлдә яраттык, диде. Акыл бирдек, көч бирдек, куәт бирдек һәм кешегә буйсындырдык башка махлукларны. Һәм шушында Аллаһ субханаһу ва тәгалә безләргә әйтә: Инна самга вал басара вал фуада куллу улаика кана анху мас'ула. Эй кеше, эй бәндә бел, дөрестлектә ул кулак, ул күрү һәм башка әгъзалар өчен син Аллаһ Тәгалә каршында соралырсың. Куллу улаика кана анху мас'ула. Булар барсы хакында да синнән соралыр. Син аны ничек тоттың? Син аны ничек кулландың? Аллаһ Тәгалә ул сиңа күзләрне бирмәде харамга карар өчен, яки көне буе нинди дә булса телевизор карап утырыр өчен. Коръән укы, зикр кыл, Аллаһ Тәгаләне ылыла, яхшылыкка өндә, начарлыктан тый. Бу бит безнең мөмкинчелекләребез. Булар барсы да шул сәбәпле бәндә белергә тиеш. Бәндә белергә тиеш, һәр бер әйбер әгъза өчен кеше соралачак. Безнең беләбез, аятта, безнең Тәкәсүр сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сумма ла тус'алунна яума изин ганин нагим." Соңыннан сез соралырсыз бу нигъмәтләребез хакында. Без ни белән җавап бирербез? Без нәрсә әйтә алырбыз? Шушы нигъмәтләрне без нәрсәгә тоттык дип әйтер алырбыз? Аллаһ Тәгалә каршында җавап тотканда булар барсы хакында да соралачак. Әлбәттә, без шөкер кылучылардан булырга тиешбез. Иң беренче ул шушы Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләре өчен, биргән безгә саулык, сәламәтлек өчен. Һәм иң беренче шөкер ул ваҗиб шөкер дип әйтәбез. Ул да булса Аллаһ Тәгаләнең бөтен фарызларын үтәү, Аллаһ Тәгалә бәндәгә кылган фарызларын җиренә җиткереп үтәү, харамнардан тыелу. Икенчесе исә ул да булса ул мустахаб дип әйтик. Шөкер. Ул да булса фарызларны үтәгәннән соң, харамнардан тыелганнан соң өстәмә гыйбадәтләр, нәфил гыйбадәтләр кылу. Һәм менә без шушы шөкер иткәннән соң, әлхәмдүлилләһ шөкер, шушы якты көнне күрә алдык икән, димәк ул көнне изгелек кылмый үткәрмәгез ди. Һәм әйтте, тәгъдиру, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди изгелекләр кылырга кирәклеген, нинди изгелекләр бар икәнлеген Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадисендә искә алды. Һәм беренчесе ул да булса тәгъдилу бәйнә снәйни садака диде. Ике бәхәсләшүче кешене татулаштыру ул садака, изге гамәл диде. Аллаһ субханаһу ва тәгалә Хуҗурат сүрәсенең 10-нчы аятында әйтте: "Иннамал муъминуна ихва фаслиху бәйнә ахавайкум." Дөрестлектә мөэминнәр диндә туганнар диде. Һәм бер-берегезнең арасын татулаштырыгыз, бер-берегезнең арасын төзәтегез диде. Ягъни 3 көннән артык мөселман кардәшең белән, туганың белән син аралашмый торсаң, Аллаһ Тәгалә белән бәйләнешеңне үзгән кебек буласың. Шул сәбәпле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям
xabar qildi. Ala ukhbirakum bi afdali min darajati salati was siyami was sadaqa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, sizga xabar bereyimmi? Şunday amel haqında, ol derecesi boyunca nafil namazından da, nafil urazasından da, sadaqadan da üstün bulgan amel haqında deb soragaç, sahabeler ayyi deb aytkaç, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, ol islah zata beyni, yani iki bahaslaşuşu kişini, düşmanlaşuşu kişini tatulaştırу dedi. Hem bilgili ki başka vakitte yalganlarga, yalgan söylerge yaramagan vakitte Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin tatulaştırу için hatta yalgan söz eytuni de ruhsat etti. İkincisi, hadiste iske alıngan ikinci izgilik ol iğanatu raculu fi dabbe, yani kişiye transportuna. Hazırki vakitte biz aytamiz transportuna deyip avtobusga ile başka türlü maşinaga, yani evvel bulsa ol atqa diyege otururga buluşu, yaki yigin ko'tarırga buluşu. Çünkü ülken kişiler ol transportga oturganda ağırlık göreler. Yaki düşkende ağırlık göreler. Alarının sumkaları, alarının yükleri var. Alarga mene şuşunu buluşu ol izgilik dedi. Hem biz bit anı gün sayın kurabız. Hem biz bit anı işli olabız. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, eğer sen Müslüman kardeşinin yükün kötersen, yani ağır yükün kötersen, buluşluk көрсетsen, kıyamet gününde Allah Teala senin günahlarını şulay köterir, yani sürtür dedi. Şulay yok, üçüncü izgilik bularak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kelimetut tayyibe, yaxşı söz söylew dedi. Yaxşı söz, kelimetut tayyibe degan söz şeriatda öz işine tubandagi ma'nolarini ola. Birincisi selam biru, selam qaytaru. İkincisi tüşkürgen kişiye ol yerhamikallah, yani Allah Teala sana selametlik birsin, yani Allah Teala'nın rahmeti sana bulsun, rahimli bulsun deyip Allah Teala'ga dua kılı, bu kişiye dua kılı, izgi tilak tilav. Hem üçüncüsü kelimetut tayyibe sözüne kire, ol da bulsa la ilahe illallah kelimesi. Şulay yok yaxşılıkka indev, naşarlıktan tıyuda da mına kire. Bular barısı da yaxşı söz söylew terminine kire. Hem bu anlata demek, yani bu sözlerini biz her vakitte de ayta alabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözünü rastlap, Allah subhanahu ve teala İbrahim suresinin 24. ayetinde aytti, وَمَثَلُ كَلِمَةُ الطَّيِّبَةِ كَشَجَرِ الطَّيِّبَةِ أَصْلُهَا سَابِتْ وَفَرْغُهَا فِي السَّمَاءِ. Yani yaxşı sözünün misalı ol motor, jimiş beruşi ağaç kebek. Kişiler ana tartılırlar, ol ağaç aslında yal etirler, jimişlerinden avuz etirler, hem andan yaxşı is birkip durur. Şunun işini özüne kişilerini jalip kılır dedi. Hem dörtüncü izgi amel turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, namazga, meşitlerge yaşıyoru dedi. Bilemiz, hazırki günde meşitlerimiz bik köp. Her avulda, şehirlerde bik köp meşitler var. Lakin namazga yürüyüşler bik az. Cumğa gayet namazlarına yürüyorlar, ama de lakin meşitler boş tura. Şul sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın yurtları bulgan meşitlerini boş tutmaska buyurdu. Hem hadislerde de bu hakta bir köp iske alına. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytdı, eğer birey meşitke bara iken, ondan qayta iken, her adımı sayın Allah Teala'nın günahların yarlıqar, hem Allah Teala karşında bulgan derecelerin köterir dedi. Şulay yok, meşit
Аллаһ Тәаләнең йорты булганга күрә, анда җәмәгать намазының фазиләте хакында да әйтелә. Ягъни җәмәгать белән укыган намазның дәрәҗәсе ялгыз укыган намазга караганда 27 дәрәҗә олырак, 27 дәрәҗә бөегрәк дип китерелде. Инна лакум бикулли хатватин дәрәҗә. Һәр адымыгыз сайын Аллаһ Тәала сезнең дәрәҗәгезне күтәрер. Һәр адымыгыз сайын Аллаһ Тәала сезнең гөнаһларыгызны киметер диде. Һәм 5нче изгелек ул да булса иматату аза гани тарик, ягъни юлда кымашаулаучы әйберне алып ташлау. Юлда кымашаулаучы әйберне алып ташлау шулай ук изгелекнең бер төре. Ягъни әгәр кеше юлда күрә икән, йөрүчеләргә кымашау итүче таш, чыбык, пыяла яки нәҗис тизәк кебек әйберләрне кеше аны юлдан алып ыргыта алды икән, ул аның өчен әҗр һәм савап булыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям исә аны иман белән бәйләде. Хадистә әйтелә: "Әл-иману бидгу ва сабгуна шугбатан." Иман 70 ботактан тора. "Аглаха ла илаха илляллаһ ва аднаха имататул аза гани тарик" диде. Иман 70 ботактан тора һәм иң улысы, иң зурысы ул ла илаха илляллаһ калимасы. Иң астагысы ул да булса юлда кымашаулаучы әйберне алып ташлау. Ягъни иманның күренеше. Әгәр кеше шуны күрде, кешедә әгәр кеше шушы эшне эшли икән, димәк без аның хакында әйтә алабыз, ул иманлы бәндә дип. Менә шулай иттереп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хадисе аша безгә изгелек кылу өчен мөмкинчелекләр күп икәнлеген исбат итте. Һәм бездән Аллаһ Тәала биргән нигъмәтләре өчен шөкр кылуны сорады. Шөкр кылсагыз, Аллаһ Тәала әйтә: "Мин сезгә арттырырмын" диде. Шул сәбәпле әле мөселман булып кына, ла илаха илляллаһ калимасын әйтеп кенә мин мөселман дип түгел, инде без Аллаһ Тәаләнең шөкр кылучы, шул ук вакытта бездән бары тик изгелек кенә чыга торган бәндәләрдән булырга насыйп әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.